ariko rero igihugu ntabwo cyubakwa n'umuntu umwe, igihugu cyubakwa n'abantu bose. Nanjye rero nkaba nshima Perezida Kagame kuba ashoboye kuyobora u Rwanda, namwe rero mukaba mugeze igihe mukamanya amazima mugasubira mu rugo. Fata ku gihugu cyacu n'imipaka yacu n'ubuterambere bwacu n'amahoro yacu. Ariko rero ikintu dusanze hano kiratunezereza, kandi Uganda nayo yaciye mu bintu nk'ibi. Abanya-Uganda babaye impunzi imyaka ya kera, bahungira Kongo na Rwanda na Nkayi. Ariko kuva gavumenti ya Perezida Museveni ifashe ubutwari, amahoro Uganda yaratunganye. Abantu benshi bahunga bava Kongo bahungira Uganda, ariko kera abantu bahungaga Uganda bajya Kongo. Mu Rwanda rero abantu bahungaga mu Rwanda bahungira aheru, ariko ubu ngubu barava hirya basubira. Ikitunezereze ni kuba muze gufatanya n'abanyarwanda bandi kubaka u Rwanda. National building, it's a collective effort of all Banyarwanda. Jewe na bagenzi banjye twazanye abanya-Uganda, muhagarare mwe nuhuta kumenya ari Nyarwanda. Ariko rero imyaka 32 gavumenti ya Perezida Kagame ishoboye kuyobora u Rwanda rugatera imbere. Ukuza kwacu hano testimony nibakigamba batacyande n'ubuhamya ngo igihugu cya Uganda n'u Rwanda nitwatanisa ninga wishe turafatanya byose ibija hagati yetu. Ariko rero turashaka na Kongo ntikagire baduyi batera Uganda batera Rwanda. Ariko rero Uganda nta duyi wava Uganda gutera Kongo. Turashaka rero na Kongo ntikagire baduyi batera amahanga gandi agabereye. Turanezerewe gutwakira neza, and we really appreciate and thank you for this demobilization integration effort. This is not a simple task.